ва ғайр аз ин $1,000,000. якум саволе ки аз ҳама зиёд дода мешавад ин аст: дар ин ширкат чӣ қадар пул кор карда метавонед? дар ин ширкат шумо бо ду роҳ музд гирифта метавонед. Якум ба тариқи баллҳо, дуюм ба тариқи унвон гирифтан, яъне звание гирифтан. биёед аввал дида мебароем ки баллро аз куҷо мегирем. дар ширкати атомӣ ҳамаи маҳсулот бо худ балл дорад. вақте ки мо яке аз онҳоро харид мекунем, балли ӯ дар кабинети шахсии мо сабт мешавад ва ҳеҷ гоҳ намесӯзад. барои мисол, ин набори шампун ва кондитсионер. баллаш кифоя аст ки мо корро оғоз кунем ва ҳар моҳ аз сари нав харид накунем. баъд аз ин, вақте ки аз зери гурӯҳи шумо низ харид мешавад ва балли лозима ҷамъ мешавад, шумо як маротиба музд мегиред $25. шумо метавонед ки ин муздро дар як ҳафта 7 маротиба гиред, яъне ҳар рӯз $25 кор кунед, яъне 250 сомон. агар хоҳед ки $25 не, балки $70 кор кунед, бояд балли шахсии худро 300,000 кунед. ин рафта мерасад то $1400, яъне шумо метавонед ки ҳар рӯз дар хона нишаста $1400 кор кунед. ин якум роҳи музд кор кардан буд дар ширкати атомӣ. дуюм роҳаш бошад ба тариқи звание гирифтан мебошад, ки 7 звание аст дар ширкати атомӣ. якум звание мастер продаж ном дорад, ки то $2000 кор мекунад. ҳамин хел рафта то империал мастер мерасад, ки дар моҳ метавонед $50000 кор кунед. ширкати атомӣ ғайр аз музд барои коргаронаш тӯҳфаҳои бениҳоят гаронарзиш тӯҳфа мекунад. якум зина, ки мастер продаж аст, ғайр аз музди худ шумо тӯҳфа мегиред хемахем, evening care ва skin care. бриллиантови мастер дуюм зина низ ин тӯҳфаҳоро мегирад ва ғайр аз ӯ ноутбук. шаронский роза низ тӯҳфа мегирад саёҳат барои 2 нафар ва премия $2000. стар мастер бошад тӯҳфа мегирад саёҳат барои 4 нафар тӯли 4 рӯз ва премия $10,000. роял мастер тӯҳфа мегирад саёҳат барои 4 нафар тӯли 11 рӯз. инчунин арендаи мошини бизнес класс агар лозим набошад, метавонед иваз кунед ва дар ҷояш мукофоти пулӣ гиред. ғайр аз ӯ карта мегирад, дар дохилаш $2000 аст, боз $50,000 премия. краун мастер мегирад тӯҳфа барои 4 нафар саёҳат ба кишварҳои гуногун тӯли 11 рӯз. инчунин ба ӯ тӯҳфа дода мешавад мошин, ки нархаш $64,000 аст, карта, ки дар дохилаш $5000 аст ва ғайр аз ӯ $300,000 тӯҳфа. охирон зина ин империал мастер мебошад, ки ҳамаи мо барои ӯ кӯшиш мекунем. дар ин зина ба шумо дода мешавад тӯҳфа саёҳат барои 4 нафар тӯли 11 рӯз ба кишварҳои гуногун. инчунин мошин тӯҳфа карда мешавад, ронандаи шахсӣ ва ассистенти шахсӣ, офиси бепул, ки 165 метри квадратӣ аст, карта, ки дар дохилаш $10,000 аст, фақат барои сарф кард. ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. худора шукр, мо ҳам созем нағзем. дӯстони азиз, иҷа мо продукта барои моҳи шарифи рамазона харидем. чӣ харидем? иҷа сметанаи 5 килога, иҷа шакар, нахр, чойи қоқ, қати кофе, зелен. ана ҳозир бихезива қурто кунӣ қати зелено. иҷа чияе астағон, и собун, и руған, порошок ё гӯшт, гӯшти астағондор, гӯшти лаҳм, бринҷ. чӣ баи хали бринҷ гирифта? барои ширбринҷ. ана лӯби, и фери посудашувар. иҷа аз гӯшони молоко, руғани зиғир, томат, намак, лимчаи орд, я лимча картошка, пиёз. хай кухняи мо фақат амхе беспорядки бардака. иҷа ма чӣ мекунам? ана ҳамин дили ҷигара жарид мекунам. ҳозир бачаҳон саҳарда карчка бирён хӯрдан, карчка жарид кардем дар сковородка. инам хеле дӯстони азиз, хай чӣ гуфтанем? гуфтанем ки моҳи шарифи рамазон
ҳаматунда муборак шава. Парвардигор рӯзаҳои ҳамаи мову шумора рӯзаву намозу дуоамона ба даргоҳаш қабул кунаву дунё тинҷиву амонӣ боша. тамоми муъмини мусулмона Худои таоло дар паноҳи исмати худаш нигаҳдор боша. тамоми ғарибу мусофирамни Худои таоло дар паноҳи исмати худаш нигаҳдор боша. чӣ орзу ҳавасе дорем ба орзу ҳавасумон бирасем. илоҳӣ омин. анам хеле дӯстони азиз, با تو گر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان. ای بشر یادی خدا آرامش دل می‌دهد دردمندان را بود قرآن شفا قرآن بخوان. عزت احمد ز قرآنش نمی گردد جدا تا بیابی معنی این نکته را قرآن بخوان. نقش قرآن تا در این عالم نشست نقش های کاهن و پاپا شکست. فاش گویم آنچه در دل مضمر است این کتاب نیست چیز دیگر است. ای خداوند کریمی کارساز بندگان را مهربان و چاره ساز. چاره کاری منی بیچاره کن یک نظر بر بنده آواره کن. گشتم رسوا از این شرمندگی شرم دارم ندارم بندگی. بنده غافل به درگاه آمده مجرم و عاصی در شاه آمده. رفت عمرم از پی نفس و هوا شد تباه حالم خدایا رهنما. ره بالمایم صراط المستقیم تا نگردد پیروی دل لعین. گر نباشی دستگیرم ای خدا میبرد شیطان مرا دامی بلا. ای خدا حافظ ایمانم تویی از شر شیطان نگهبانم تویی. غیر درگاهت ندارم پشتبان ای خداوند کریم و مهربان. جمله مؤمن را خدایا کن نظر رحم داری بر یتیم و بی پدر. عاجز و مسکین و محتاج و گدا در فغان گویان هر دم ای خدا. جمله رو بر درگهت آورده اند چون که عاجز و حقیر و بنده اند. آن که دارد کبر و عجب و فخر و کین گشته است او پیروی دل لعین. لطف کن بر بندگانت ای خدا ما گنهکاریم و تو غمخوار ما. رحم کن بر حال زاری بندگان ای خداوندی رحیم و غیب دان. گر نباشد لطف و احسانت به ما جمله می باشم گرفتاری بلا. از هجوم حرص و نفس و شهوتم صد دریغا دائما در غفلتم. میخورم افسوس و درگاه احد از دل ناپاک گناهی به عدد. رو به درگاه تو آوردم کنون گرچه باشم شیخ و شابوز و فنون. از اجل راهی گریز نیست و بس من ندیدم از اجل بگریخت کس. ای دریغا از گناهی Все, спокойно, спокойно, он гик. На него, хорошо. Бей! Смотри на другой, пусть не выйдет. Вау, хорошо. Ноги забрать, хорошо.
Ножку! Ножку выпрями! Хорошо! На него! Левой рукой бей! О, хороший Дибек. И Дибек бузал. Переворачивайся! Бей, бей! Бей, Дибек! Бей! Хорошо, бей, бей, бей! 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 Еще бей, бей, бей! Бей! Хорошо? Хорошо! Бузал, бузал, ой! Закой! Закой! Сука, блядь! И Дибек бخير, Дибек бخير! Мостик, сделай мостик! Да, секунду, Дибек! И Дибек хреси, Дибек хреси! Крутись! Бخير, 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 бخير! Кадр! На него! Какого земли бей, я тебе говорю! Какого земли бей, не понял, стой! Дибек, Дибек, сам, сам! Легко называется Аджаев Али белый и Егоров Артем синий. Ноги убери, ноги. На него вставай, на него. Ноги, давай с тобой. Не давай ноги накину. Не давай ноги. Представители клубов World Fighting. Просьба подойти к судейскому столу. Представитель клуба World Fighting. Подмышки выталкивай, работай. Дожки не надо. Подмышки выталкивай.
Бузанов. Не смотри на нас, бей его! Бей! Все хорошо! Акбар Камтарак. Стоп! Акбар молодец!